Hello perlu ngai kembali VideoEditor saya sempat nak ke bab channel tu jangan ka step menkong ke besok ke komen ni VideoEditor de mentang Leit Phai Noh Sha la Snong la ni Sha la yang Phai Noh saya sit apa kada dah pergi dia Boleh ubah kau. Boleh ubah anda. Macam, mai dulu pisah dah phone ka. Coba mun ai nan ni dia pisah dah. Hab ai ba pisah, agak skut. Hab ai bung chang. Bung chang ma thai mi pa ma. Ba thiet. La Snong, liwan nan li sebelah ni. Lili, ano ba lili? Dali lang berisi. Vlog. Mo. Nah, ikut kita introduction di tengah menit dengan keren mah. Yang sentiu you ni ngam tip mah agak kasih. Ni seneng yang sentiu jan. Sentiu jan. Mah. Guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Mai, lebih, cari. Ini dah mana? Kerja tu. Selamat tahu buat tu. Sana. Bam mai đang bam jam ta. Hello, ông hai kilo ngasih. Hello, Mynta. Bang Mai? Bang. Tak. Mentang ada ni Mai dah bonjang, ngasong ni dari ni. Leit Phai Noh, Mai. Milo, bye bye. Of the warm acoustic guitar, Milo. blend with the gentle sound of the waves crashing against Gini, the shore. dan slash udah. A serene melody weaves through the breeze, Gini deki kabeli jang gini yang orang dia apa? rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. Gini kabel lah. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal Gini escape. ketika stand dan gajah ni. Let the music guide you into an untouched paradise.
paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Đây atau stand. Tentang delete terus dalili. Kalau kemudian mak kemudian kita ni shampoo okay ini kedan kas tissue jom jisu wala sina ini kalau kalenti Saya bentang ni lapor kena kecakap bagi kot ke Karpati. Saya cukup bau lah sedang banmi. Company pin senang. Ini gede-gede bagi saya yang rusam. Drums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide. Gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. Jaka bakil ada ban kho yang terong berem. Bakil ada ban kho yang terong berem insan. Tak mau yang najerong. Kene ketika lailat mah marngar lailat itu ketika lat itu Leit Phai Noh ini Leit Phai itu mantap kita ngelak boy sini Sha SirMoVlogs yo numpuk mah soft strums of the warm acoustic guitar blend with
gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody Kita cakap akan duai weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. National Highway Mynta. Okay, ngan sapan EFI ngan boy siya kompas, no? Sa boy ni Sound of dia mula. distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal Kador. escape. Okay, Mynta ngila boy siya nang po, ngila boy National Highway, bray nga khamiyad nang tay na po for line ngayon na service road. Okay. Dengan seperti ini dan ngelapoy siya kampas pan. Dan don kai gabakam internet alenti dengan seperti berita dengan seperti dan ngelapoy siya kampas. Okay, perlok. Mynta ngelapoy ICR. Kini ICR main gate mah. Main gate ICR. Mas poi pelun ingin dia yang Sha refill my parok di perlok Mynta ngila jan poi pelun stang kemudian di ngansa penilaian ni refill ya ka petrol no ila hablan refill na ya petrol namar lawan nang tay okay apa ni ya ka refilling petrol refilling bentar kemudian ya okay saya refill nang ni. Okay. Seperti ini. Kedor misalnya kedor. Nah, kedon city kedon. Yo, spot Rio South. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. Ya, kan. A serene Otokat meron na siya. Okay. weaves through the breeze, Teka poy, news pa hatway tingka. Okay, ngilaya poy Mynta. mirrors the ocean's ebb Torna, and flow. tila jang. Sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil Sha. sense tape of this coastal escape. Wow. Let the music guide you into an untouched paradise Ngila poy kampas. where stress dissolves like footprints in the sand. Okay. Ya? Ba?
perang. Okay. Pelak betang lagi poi di ada dan pedang jump. Wait, I already opened before, and then you didn't go out. Yes. Te perlak betang lagi poi sini sa kampus. Te tangkup nih ka video ba benda sini. Te lada dan pedang jump dong poi temai. So subscribe, share, but like. Dah duk ni akan duk yang buat kat video. Okay, bye bye. Love you guys from SirMoVlogs.